Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehaba Syedralun Bandung. Sehat gebili Allah. Semoga bersejahtera, bersihat Bandung urung drone. Bapi urung drone hana menyenangkan dengan video lun, dengan hujah lun, dengan hinaan lun ke ulama suhu, yang kalih lun petebit su, lun petanggung jawab insya-Allah. Dan menansyid ke orang yang jawab video lun, yang pakai kacamata lagi lun, duk la moto pegah haba peh tim moto lun na moto duk la moto ceramah ken ke lun barang kapu. Jadi dalam videonya kon jawaban daripada urang dro, kon jawaban daripada urang kah hai palih hai paa nampum pak. Kon jawaban daripada paa si paa purute pekong hukum tahunya. Nyan hanayum ba lun nawakah seperti binatang si. Jadi yang perlu kesimpulan, yang perlu jawaban dari gure awakah. Nyan yang perlu jawaban. Kon ke jawaban daripada awak dro ke hana. Awak dro ke la tak tahu. Jadi, tolong kesampau siat videonya yang kaluh ke fitnah ke lun bak media, lun dikeluarkan daripada dayah mudi mesra. Jadi, tolong ba siat videonya toh tengku yang petebit lon daripada dayah mudi mesranya. Bek gejak baba fitnah lam media. Dan bek gejak karang-karang kata bak media untuk gepermalukan lon. Jadi, lam videonya lon pegah. Mungkin lam komentar, lam status, mungkin hana jelas. Tapi lam videonya lon penjelaskan. Toh tengku yang petebit lon. Yang nepegah bak media, lon kujabut hanya menjelang beberapa bulan. Jadi, tolong jawab siat toh tengku yang kaluh neba fitnah, yang kaluh nekarang kata bak media, toh tengku yang petebit lun. Toh ustaz dan toh ulama yang petebit lun. Tolong jawab siat lam videonya bah. Nyo lam videonya tolong jawab siat. Menyepulih nu jawab siat menyepulih hana karu be na so temuna be na so hina kedua orang si. Jadi jawab siat videonya. Lun akan lun bertanggung jawab ni ba Allah. Yang kaluh neba fitnah hati lun. Yang kaluh nu fonis lun ba kafir laknat tilah di sini di Kanada, nu bertanggung jawab. Menyohana disebut nandro nu abu mudi mesra, hanalun pe beritanya, hanalun posting ba videonya. Beh kafir laknat tilah disebut nandro nu. Nan gure urung dro nu. Menyokun bahasa Inggris madi mesra, menyokun katanya urung Aceh mudi mesra. Nyan yu tanyong siap. Abu mudi mesra bersekutu dengan konsulat Indonesia yang na di Kanada. Beritanya godnyan yang utuskan. Godnyan yang utuskan. Abu mudi yang utuskan untuk geyu jak lacak lun sebagai lun dituduh teroris. Nyan bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang kaluh pebut. Yang kaluh fitnah ke lun, yang kaluh kerang kata ke lun bak media, tolong bertanggung jawab siat cedram doa. Menyepulih bunya berselusa, perleh bunya berselusa, buik tanggung jawab. Dan media nyan yang kaluh pe, yang kaluh bak fitnah ke lun, bahkan media yang kedua ataupun yang kelih hana tingat. Yang lun injak foto abu mudi mesra sagai siro, tapi pakon na editan foto abu kutakrung. Pakon na editan foto abu kutakrung. Tolong jawab tiat. Tolong jawab leboh yang kaluh neba fitnah ke lun, yang kaluh neba dusta, yang kaluh neba dusta bak kafe demi kesenangan drone nu bertanggung jawab. Karena Allah lun pegahnya. Lun hanayo. Dan bahpih yang kaluh lun pegat videonya baik nekira le urung drone lun yo. Demi Allah hanayo. Demi Allah lunyo hanayo ke manusia. Yang yo lun ke Allah yo. Yang lun pujuknya ba Allah. Kon bak manusia zalim kon. Petuh siat videonya bak gure-gure urung drone. Jadi nyo perlu solusi yang god hana suah temenak dan hana suah banan kedua urung si. Karena lun hana lun banan kedua urung si drone yang bersangkutan lun dengan si do gure. Jadi lun bertanggung jawab akan permasalahannya.
Terima kasih beri tetap cedera mutuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu haba cedera lun. Memang viral saat kaji nasihat video lun kanya. Ha? Viral bermacam-macam bago. Na yang viral, na yang temena, na yang laki ancam lun, macam bago lah. Hana perkara. Jun laki ancam, hana perkara. Siap lun terima ancaman daripada orang drone dengan karena Allah lun pegahnya. Jadi yang perlu kesimpulan jawaban daripada gure drone nulung jawab siat ni bak videonya. Kapadunggo kalun post video namun hana lun terima jawaban, bahkan hinaan yang lun terima daripada orang lain kon daripada gure orang drone. Urung drone seperti binatang yang hina-hina lun. Silahkan, dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah, lun terima hujah urung drone. Terima kasih berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hinaan urung drone, atas cacian maki urung drone, dan atas ancaman urung drone lun. Jadi lun terima ancaman dan lun terima hinaan daripada urung drone. Dan yang perlu lun jawaban daripada gure urang drone nutulung jawab siap. Nutulung sampo siap videonya bak gure urang drone. Jawaban benar. Soalan kanal dari lun, jadi jawaban benar dari gure. Baik cuma untuk memfonis-fonis urang dan cuma untuk jak fitnah-fitnah gop bak media, bertanggungjawab yang kaluh nuhina lun, nufitnah lun bak media. Terima kasih beri tetap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba saudara lun. Dalam video ni ulun tersampur ke saudara-saudara lun Bandung yang kaluh pernah nak lun, yang kaluh pernah hina lun. Jadi dalam video ni ulun kesampo bak urang drone terima kasih yang kelih hina lun, yang kelih nujah dan yang kelih nak kedua orang silun. Jadi perkara yang ulun tanyonyo gohlom na selesai, gohlom na jawaban. Lun dupu urang drone urang bila ulama. Lun dupu urang bila ulama. Tapi bunutri ulama, yang toh ulama warisatul anbiya, yang toh ulama suhu. Baik salah. Urang drone deh nyata takalon, urang drone hino siat perute urang bila ulama suhu. Pantas urang drone tegan temena, tegan nu hujah go. Tegan hina go, tegan pegahnya pegah je. Dalam videonya ulun sampo buat urang drone, lun bertanggungjawab apa yang kelih lun hina. Dalam videonya golong pernah lun temaku, golong pernah lun gundah. Dan baik ni jak melumpur video yang lun update-nya akan lun hapus. Hana syedram tu. Baik nak harap lun hapus. Baik nak pergi leurun drone ni lun akan lun laki muah ba abung di pio hule. Hana masa lun laki muah ba urang Islam munafik. Ba manusia yang kele apa fitnah hana mungkin lun laki muah. Terima kasih beri dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Betak ramai urang raya dalam Facebook belum lah. Munyo cerit kedih dalam WC ni je. Baik niat tu dalam Facebook belum. Munyo hana puas hati jak tanyung siat buat gure berkarna Allah. Berkarna Allah jak tanyung siat ku yang kala ke pebut, ku yang kala ke fitnah hati long, jak tanyung siat. Baik jak tanyung bak lun ku biladro. Hak ku biladro ku ilung yang kala ke ba fitnah legot nyam ilung berhak ku biladro. Menyodro urang drone hana na percaya gelung jak berkarna Allah ba abung di mesra siat tanyong. Nu tanyong siat berkarna Allah ni jak baik niat hina-hina lung, baik niat tenak kedua orang silung. Ni jak berkarna Allah tanyong bak gure. Tanyong bak gure. Gure berat kesalahan. Gure berat kesalahan yang kala gebab fitnah hati lun dan aduh cedera lun Allah kilafah. Tanyong siat bukan Allah. Ya, terima kasih cedera mutuah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba cedera lun Bandung. Alhamdulillah, semoga Allah birahmat bersihat Bandung. Mudah rezeki kebila Allah.
Jadi dalam videonya lun pesampo kesalah siro tengku yang nan tengkunyan Muslim Al-Tahiri yang diangkat le NKRI Tahut sebagai ketua FPI di Aceh dan mengaku diri sebagai mujahidin. Jadi tengku Muslim Al-Tahiri nu dengar videonya siat. Nyo videonya lun pesampo kedron. Khusus jih kedron sagai. Kon kurung lain. Kon kabumudi mesra. Dan kon kurung yang tegar-tegar temenak. Nyo videonya khusus kedron sagai tengku metua. Jadi dalam video yang kali lun dengar. Dalam video yang kali lun dengar yang pun pegah ke lun bahawa lun keturunannya antek PKI, anteknya antek jih. Yang nutulung bertanggungjawab siat tengku. Bunu sadari drone yang bahawa apa yang keluh na boleh subak video live. Hana bertanggungjawab drone tengku metua. Baik sagai-sagai mengaku drone mujahidin. Mujahidin. Baik sagai-sagai mengaku drone mujahidin Aceh. Mujahidin ditegakkan hukum Allah. Hana pernah dipekong mujahidin hukum demokrasi. Baik salah-salah na pegah habar tengku metua apa? Baik salah sagai na pegah habar tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku diri sebagai mujahidin Aceh. Benu tu boleh drone tengku FPI, tengku Muslim pegah do ketua FPI mujahidin Aceh. Dengar lun pegahnya. Nu dengar lun pegahnya siat tengku metua. Drone berat tat ka silap. Silap tat kan pegah habar. Cukup berat silap watel lun dengar video drone yang ni jauh. Video lunyan. Cukup berat silap. Cukup berat tat ceram doa. Baik sagai-sagai nu pegah. Nyawang umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Nyan kalih lun dengar video drone yang kalih nu pegahnya. Nyawang umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Sedangkan Kaabahnya kiblat umat Islam di seluruh dunia. Sedangkan umat Islamnya nama padumboh macam umat Islam. Maka Allah geperut syurga ngan neraka. Dan umat Islamnya hanayung di kadang niba Allah. Bahpih Islam. Tapi benar saring wate nu pegah. Baik sagai-sagai nu pegah. Nyawang umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Kaabahnya kiblat umat Islam. Benar tepu becut. Umat Islamnya gohlom tente aso syurga memandum. Gohlom tente. Gohlom tente. Kadang drone sendiri tengku metuah gohlom tente aso syurga. Drone mengharapkan si pepecik daripada pemerintah. Bayaran drone tengku FPI. Nakeh so yang gaji drone tengku FPI. Nakeh pemerintah Jawa laknatillah. Maka drone nepekong hukum demokrasi. Nekih menua nekih medeh. Merangkaban jet nekih. Tapi dalam hukum Al-Quran hana. Masa Nabi na gemu politik. Kon hana gemu politik. Nah. Tapi masa Nabi politik. Masa Rasulullahnya. Lain. Diuhtat beda dengan masa politik ulama-ulama zalim dino. Baik salah nenggum dua. Cukup berat salah do nu bak nu pegah habar. Cukup berat salah. Pakolun nu pegah hana kujak jihad. Hananya wajih hana jihnya. Cuman drone yang boleh punggung sagai. Di Burma di sini. Di poh urung Islam. Penduduk alam. Drone na pasukan. Drone na nu murid. Penduduk alam. Penulit mana tu mainan bak dayah. Penulit mana teman. Penemudah alam. Pakon han ajak anak murid nu untuk jihad bersama dengan karena Allah. Baik nu pegah-pegah sagai yang kongkon nu pegah lun anu Yahudi anu nyu antek jih anteknyo. Tapi drone nu yang ka anti antek laknatullah. Drone nu tengku FPI lebih bangsat daripada kaum jahiliah. Tega nu pegah nyong umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Kaabahnya gelindung oleh Allah. Gelindung jamun masa Rasulullah oleh Allah. Pakon jino ni apagah. Puhana nu saring wate nu pegah apa? Nu saring wate nu pegah apa hai tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku siro mujahidin.
Mujahidin Aceh. Nu saring nu pegah haba dengkum tua. Baik salah Haji Ubat. Baik nu pegah ulama jino hana mengharap. Ulama jino memandum rata-rata mengharapkan tahta daripada pemerintah. Rata-rata jino ulama yang dong bak penguasa, yang ditweet bak media, rata-rata yang ulama zalim. Hanjut taikut ulama-ulama laganya. Termasuk drone Tengku Muslim Al-Tahiri. Drone termasuk drone bapi drone na daya, na pesantren, na anak murid. Tapi hana guna. Benda tepu becut. Nyo videonya khusus ke drone sagai Tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku siro Mujahidin Aceh. Nyo khusus ke drone sagai. Nu jawab siat pembalasan dalam videonya. Nu tolong jawab siat. Baik ni pegah boh-boh ya terbuh di drone. Drone mentang gaji buta bak pemerintah. Drone mentang hai Tengku ketua FPI Aceh. Nu mengharap khusus sedekah segai bak murid. Yang hukum Allah dengan karena Allah kalau pernah nak pekom. Baik ni ong bak jalan ni deh. Ajak jihad bersama. Apa jihad? Jihad mana ni? Apa jihad? Ong play punggung ni deh Burma. Ong play punggung ni deh. Kiban di poh umat Islam. Baik nak berah lon ni nuai luar nang ro di lon di sini. Sandai lon tau, lon pun yang akan langkah. Dan hana lon play pegah bak urung. Lon pun yang akan langkah Burmanyan ataupun Umarawi. Nyau drone di Aceh, Tengku FPI di Aceh. Anak murid ramai. Tapi pekon hana ajak anak murid nu siat. Nu tolong jawab siat Tengku Mtuah bah. Nu saring wate nu pegah haba. Kaabahnya lebih berharga daripada nyawa murid Islam. Nu tolong saring siat. Kadang-kadang umat Islamnya bahapih bak KTP kadang-kadang. Bak KTP segai Islam. Kon Islam yang kusyuk. Kon Islam yang sahih. Hana. Nu saring ile Tengku Mtuah wate nu pegah haba. Kaabahnya kiblat katanya termasuk kiblat drone Tengku Mtuah. Kadang umat Islamnya umat Islam munafik. Jadi baik ni jak pegah lebih berharga daripada Kaabah. Dan untuk perkara menjihad, baik ni jihad keluar ideh binih jalan. Itu nu mangat menumpuk proposal. Sigo menumpuk proposal, menumpuk umrah padungga Tengku. Menyon pegah drone hana mengharapkan siapa-siapa dan menansit pegah ke ulama. Ulama hanya mengharapkan siapa-siapa. Ulama jamun nyo tidak mengharapkan satu imbalan pun daripada pemerintah penguasa zalim. Tapi ulama jino baik pegah. Rata-rata na yang makan bersama, na yang ajak rakyat untuk you pilih. Pilih penguasa apa? Penguasa zalim. Nyo Tengku Muslim Al-Tahiri khusus videonya kedua sagai Tengku Mtuah. Terima kasih beri detat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahabat Syiralun. Dalam videonya kalun pegot video lom. Ya, nak lu video. Karena katanya ka viral becut. Viral cacian ngon makian yang katanya yang lu rasakan. Dan baik ni kira lidro ni ban ka viral lu nyu ka bangga. Karena enggak lidro ni kalau lagi artis ingin viral ingin je. Tapi dengan hati lu nyu mubacut hana pelenyan je lu. Mubacut hana pele viral bak manusia zalim. Dan viralnya ke kon kagotat viralnya. Viral cacian makian dumpuna bak bangsa mulia bangsa gedenya Aceh. Yang nak cerong-cerong si temena. Ba magop, bayagop, ini, itulah. Pihana perkara. Lun pumah membandum. Kesidra lun. Bapi nina, bapi nijah, nuhujah kedua orang si lun. Barangka banjir nu pegah. Alhamdulillah. Dengan lapang dada lun pumah bangsa mulia babandum. Yang kalus caci maki atas lun. Jadi dalam videonya lun pegah. Dan baik nak pergi le urung dona lun ka gemetar ka temakut kurung dona. Lun kejut jawab segala macam barangga banjir nak pegah. Tapi dalam videonya lun kena jawab apa yang ingin nu temanyong. Sampaikan laju-laju berbagah-bagah nak jit lun
jauh pertanyaan urang dua nu Bandung. Tapi sebuah pertanyaan lun saboh sagai-sagai saboh tok hana lebih. Niu jawab siat pertanyaan lun ba Abu Mudi Mesra yang kalu gepe haba fitnah haba karang kata ba media nijak tanyung siat dengan berkarna Allah. Nijak tanyung siat ciram dua. Bek yon untuk nijak temanyong nijak bak gure. Nijak temanyong karena bek sampo gure di Pumalai anak murid. Jadi jak tanyong siat. Ba video-videonyo pelumah siat bak gure. Nu pedih siat bak gure, nu telung pedih. Dan menyopulelom. Jaitat bukti yang pelelun pedih siram dua. Kiban gepubruk lun, kiban getuduh lun. Jaitat fotokopi status lun yang dikopi le kafe di pelemah bak lun. Lempah jai. Tapi hana lun pegah berkon. Mungkin dalam videonya akan lun pegah bacut. Demi kebacut. Bacut akan lun pegah shit. Dan padumdro yang menumpuk lun. Padumdro yang interview lun. Dan bukti yang dipedih bak lun. Dan bahkan nomor KTP awaknya bak lun. Kon nomor KTP, nomor telefon. Salah lun tanya. Nombor telefon bak lun. Yang interview lun. Lembui telefon kafe. Yang gutuskan Libang Mudi Mesra. Syekh. Tenan kaji ke Syekh lewatnya. Tamah Syekh Syekh. Tamah Syekh betul-betul. Dia ke Syekh Syekh. Syekh. Syekh Syekh. Syekh pukul mo. Tanggung jawab hana bacut. Soalan negai bacut dari lun. Bacut tok-tok yang gele bah fitnah. Bah pih fitnahnya menyebarkan seluruh Aceh. Tapi secret kata segai. Secret kata dari video Abu Mudi Mesra untuk dipertanggung jawabkan. Apa yang gele gebah fitnah hasil ramduan. Nutumleh bugot bet ni ada mena. Hana guna ada mena. Puda ada mena ada babanan unsi. Hana got. Hana got. Ilon dengan karena Allah menyuruh telefon dengan secara got nak pegah apa? Ban Bandung urang don lon jawab telefon. Lon jawab telefon urang don. Kon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa Syedralun. Tak merumpuk lom ni bak videonya katanya. Yang bahawa saji lun ingin kena kesampo bak urang don Mamandung. Yang video ketua FPI yang kalih gepegah bahawa saji lun kalih lun nonton dalam videonya. Namun biarpun diganyan gepegah meno medih meno yang kesimpulan jih melemat dan penutuh kon bak gonyan. Di gonyan cuma geranggung sagai, raung sagai. Pegah FPI hebatnya jihnyo hana malaki bantuan bak pemerintah penguasa. Pegah jih. Padahal hadis mentong konsep gepake. Cara duk gepegah habapih kon keseruan untuk geduk untuk berdakwah. Namun igonyan untuk gepelemah gepelemah hebat dro. Duk lamoto ceramah hati ti hadis puka konsep. Ti hadis. Hadis pukul mo. Hadis babandung betul. Tapi dalam hadisnya hana pernah gelaksanakan. Hana pernah gepebut. Pu yang dalam hadisnya. Yang benar tu pulih urang donah dengku. Bandung. Baik kerja pegah mujahidin FPI nyo jaitat kagak bantu pertolongannya hana upload bak video hana upload bak je. Biasa je kon ditbit iji bak media menyuna pertolongan ke bangsa ke Palestin ke awak Burma menyamar bahpun ke awak Thailand yang kalipoh le kafe lah nak tilah umat Islam. Tapi punah kesimpulan tahu bukti tengku FPI yang kalah berjihad. Tahu bukti ci pelemah siap.
Bayak ing lagi saya ada pi hanam pu cap pi tengku FPI bangainya. Dua lama to pegah apa lempah raya. Ti hadis buka konsep. Pu tengku munafik. Tengku FPI. Kamu tepat dengan tengku sonan yang pegah menyohana pilih Jokowi, ohana pilih Prabowo. Pegah haji. Lagi sang cilimpatnya yang mak ceruga ngan leka. Alah hai binatang, kamu dapat kamu sepat nganti Nurdin Sirihian. Yang cocok tat ilmi munafik kai pedoman. Pugia pegah bobo ye terbu. Sayang hana pilih Prabowo, kabuta mata aso neraka ke pegah. Ha najik kebut pih membecut. Alah je dalam tua. Urang do nu baik sampai ke pengek le tengku serban bah. Yang serbanyan kon ke sebagai bukti. Kon ke sebagai bukti urang bila agama Allah. Kadang makin yang serban yang cukup bangsat. Cukup bangsat ino tahun 2013 nyo rame urang-urang yang serban bangsat. Getim pegala iman dengan proposal. Lagi sang bak pegah tengku FPI nya nah urung bila agama Allah, urung bila umat Islam. Padahal bina bantuannya dari kolek daripada masyarakat. Kolek daripada masyarakat untuk niak bila, untuk niak bantu urung-urung yang kau musibah, urung-urung Islam yang kau musibah. Tapi mio dengan harta drone tengku FPI, tengku Muslim Al-Tahiri, mengsasen rupiah sang hana pernah na bantu. Dia pegah merangkap wujud. Lon tu lon kiban pakiban. Dan lon tu pu so bayi FPI nya. Baik cangklak tat jak pegah haba. Menyo hana dibantu nu nah. Payah nu mendahoh ba masyarakat Aceh. Namu fo lon pegah habanyo. Pajoh gaji buta mentong. Ti hadis buka konsep. Duk la motor ceramah tu. Yang kon show off kan. Ya pelemah hebat do motor lung na motor. Alah hai tengku hai hana sedikit uten pegah hawa. Keson pegah hawa. Ben fikir ron hana so tintung. Donnya akan tintung ron. Bah, seberangkajan rame, berangkaban rame je anak murid. Lon tintung peti silam nafik je no. Demi Allah lon pegah je. Baik ni pegah ni jak ba pasukan lon. Akan lon po. Demi Allah lon pegah je. Akan lon po pasukan lon. Kalau mentong. Bah, kalau mentong lun pegahnya. Baik tiap hadis. Kon medangun hadis mentong. Jalankan, laksanakan perintah Allah. Terima kasih beri tat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.